uba uyu munsi ni wari hit wa Rugama umeze ute? Uba meze bon. Umeze neza. Umeze neza kabisa. Ngiye kukuzanira umuntu. Batubwire ko yaramukumbuye. Nyine urumva ntago yarabizi ko naguhamagaye. Sibyo? Cyaza ufite umuhungu gukunda pe. Nyine ntago nzi ukuntu rero bigende nanjye negereje kureba nyine ibyo byo simbizi. Bimeze kandi King James ngo sinjye uri burote. Cyaze mbafite ibibazo. Guys, mumbabarire mugome kuri kamera mbereke ibitendo. Cyakoze akamva naganiriye nawe nyine ariko ngiye nagiraga ngo ni joke bana. Kuki mwakundana gukamwitesha? Oya none se man ni story ndende byorere. Ko murazimaze. Ngiye turazigwa ariko nari mutumye amazi nyine kugira ngo yaje. Biri bimaza akunda. Bayisuze Rugama. Supply. Supply. Supplies, bro. Iki. Ko muri kwihisha se musuzanye. Supplies. Ate dofita rarize. Bro, nurire mbabarira. Mbabarira. Vai. Ayo. Wigenda. Wifukama. Yalla. Mwese se ko nambugiye. None se. Yalla. No. Impossible. Nakubwiye se ko nako. Ubuje mwese mwarira. Fi. Allah. Cyaza urukundo ni uskari kurira. Wirira bro mbas. I'm sorry man. No. Uskari kurira. Fi. No. Wirira bro. Mbase. Wirira man. Oya man. Chat uri kuri kamera wirira bro. Reba wapfukamye. Guys, Evan, muzanshinja ikindi. Urukundo zira. Cyaza. Ibintu biranejeje pe. Nta kintu gishimisha nyine nk'iyo ubona abantu babiri ubahuje bakundanaga. Iri seremani. Man, wirira nta nuza nagendanye pe udatuma muri kintu. Kandi yagarutse no kurira. Basere ndahari man, ndahari njewe nagarutse. Oya. Kiwamburutse man. Oya byararangiye basi nagarutse. Man banzumburo. Oya kandi mari. Ubura namuzanye ngo mubiganire. Nabanzamburo. Kandi mari. Babari umukobwa. Ndahari ngakambikore ndahari. Banzumbrokore. Ngenda kuborokora. Izico naguhamagaye. Mbega yivo. See the love. Ewan, uri mujye mushyigikira urukundo. Cameraman gira imbere. Cameraman uko atari kwegera imbere. Gira imbere we garagaza urukundo. Rekeraho. Gira imbere. Zamuna. Ndakuboka kandi nagarutse ndahari ndakuborokora. Utabimenye man. Nazo utabimenye. Ngende ariko abimbwe nani kimwe kirashira mbimenye. Meze neza. Ahubwo wemeze. Finally kabisa murahuye. Aso wakundaga Eva kangahe? Mana. This is crazy. Siko mutashara kutuganiriza. Eva, you're good. I'm okay. Still beautiful. Meze neza. Meze bon. Basi sen. Mbori ubwiye kuki wamburutse. Nice to see you again. Ibyabaye re byararangiye reka tubyorere. Tangirana n'ibintu bishasha. Ese ko byabarenze. Deri, mumbariza niba kiye umuntu. Ibyo tugiye kubiganira. Mumbariza. Nanjye namuzanye kubera yuko aka kazi rero reka mbabwire. Aka kazi kagiwemo n'abantu benshi cyane. Aka kazi nakagiyemo. Kagiyemo
iryo na Kazungu posting akabasaba ko musubirana. Njye nabwo namenye ni nabwo nahise nibatse Kazungu ka boss umurimo watangije dore ngo ndawusoje. Reka ngiye mushimire, reka uretse gato. Okay. Mbere na mbere iyi video wayibonye kwa Kazungu ka boss yawe ni Derek wabikubwiye? Njye Derek yarampamagaye arambwira ngo abonye ibintu Kazungu yapostinze. Ndabireba and I was like nise fit yagarutse ryari. Nibwo none nahise mpamagara Derek turavugana ambwira ukuntu situation yose imeze. Reka iko burinze kujya kure agevare gara kwemera wasanga atanagarutse. Niyo ntacyo nashaka nagaruke. Umva nashaka nagaruke fa kuba duhuye. Cyo cyifuzo cyanjye. Sibyo? Cyifuzo cyawe nakigize impamo. Mbere na mbere kadushimire Kazungu ka boss. Yego. Sibyo? Bafashe ya mbere. Yego. Agatuma ibintu mubimenya. Sibyo? Mukanaduhuza. Yego. None umutima wanjye utangiye gutera neza. Oh my god, I can't believe. Umva ubu ikintu gihari. Eva ni usigaye. Yego. Kubigira clear sibyo? Akambwira impamvu man ntabwo yigeze ansura sibyo? Nigeze nagera ahantu nari mfungiye sibyo? Kuva naza nasanze yaramburutse. Ikindi cya gatatu afite n'undi muntu bakundana gusa ni uruze kumbwira mfitanye njye nawe amasezerano twagiranye mbere yuko dutangira iki kiganiro. Fit ukunda Eva? Oh my god, mwagara nyo. Ni igihumbi kwijana. Kanja. Mrs. Eva ukunda Fit? Please say yes. Oruga ko kutaza ngumfashe say yes iragora rega. Nakubwiye. Ukunda Fit? Of course I do. No. Oh my god.